nibyo twinjiye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, indege zigera mu 8 z'igisirikare cy'Uburusiya zongeye kwinjira bikomeye n'umuvuduko mwinshi mu murwa mukuru Kiev, ariko kandi ku rundi ruhande abasirikare bagendera ku butaka mu gisirikare cy'Uburusiya n'abacancuro bari gufasha igisirikare cya Perezida Vladimir Putin nabo bambutse imbibi zirinzwe n'abasirikare bo muri NATO zirinze umurwa mukuru Kiev. Ni byinshi bikomeye kuri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Turi ku munsi wa 79 w'intambara rutura. Mu ijambo rikomeye i Moscow, Perezida Vladimir Putin yavuze ko agomba kongera gutitiza igisirikare cy'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO, agatangiza ibitero bishya mu yindi sura ku butaka bwa Ukraine. Ibi uyu mutegetsi w'Uburusiya abivuze nyuma yuko hari amakuru yari yiriwe acaracara mu binyamakuru by'i Moscow n'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya, RIA Novosti, ikinyamakuru Belarus Partizan cyo mu gihugu cya Belarus, yewe n'ikinyamakuru gikomeye TASS, byavuze ko Uburusiya buri gutegura ibitero bikomeye ku butaka bwa Ukraine. Ariko kandi bibyaje nyuma y'amagambo akomeye y'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwamaze kugaragaza ko Perezida Vladimir Putin ari gutegura ibitero bikomeye ku butaka bwa Ukraine, kandi ibitero bizamara igihe kirekire. Ngo Perezida Vladimir Putin niyo yatsindiye intambara yatangije mu gace k'uburasirazuba bwa Ukraine muri Donbass, ntabwo azarekeraho, arashaka gutera intambwe ikomeye akerekeza mu murwa mukuru Kiev. Kuri iki gicamunsi rero cyo kuwa gatanu, Perezida Vladimir Putin akimara kuganira n'abagize Etat Major mu gisirikare cy'Uburusiya i Moscow, nibwo hasohotse amakuru yuko mu murwa mukuru Kiev hinjiye indege 8 zihuta ku muvuduko uri hejuru za migi 29, Su-25, Su-27, Mi-8, indege zinyaruka harimo z'akajugujugu z'intambara, zose ziri kwinjira ku birindiro bikuru by'igisirikare cy'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO. Ariko kandi ku butaka abanyaceceniya abo muri Wagner Group ndetse n'abarwanyi bavuye muri Belarus, nk'uko ikinyamakuru Belarus Partizan cyavuze ko bose binjiranye umuvuduko uhambaye bahangana n'abarinzi barinze umurwa mukuru Kiev. Ibi kandi bije nyuma yuko mu gicamunsi cyashize igisirikare cy'Uburusiya cyari cyakoze amabara imbere y'igisirikare cya NATO cyari kinjije intwaro zitabarika muri iki gihugu cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Abakurikiranira hafi bavuze ko Perezida Vladimir Putin ibyo agiye gukorera ku butaka bwa Ukraine bidasanzwe. Perezida Vladimir Putin ngo ntashaka gasuzuguro k'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byongeye gucotora ubutaka bwe, aho ibisasu bimwe na bimwe byavuye mu gihugu cy'Ubudage byoherejwe ku butaka bwa Ukraine byaguye ku butaka bw'iki gihugu cy'Uburusiya cya Perezida Vladimir Putin, ari nabyo byakojeje imbarutso ikomeye kuba Perezida Vladimir Putin yatangiza ibitero bishya ku butaka bwa Ukraine. Ni byinshi bikomeye kuri page zikomeye kandi zitandukanye tugikomeje kubagezaho mu ngingo zitandukanye. Intabaza ziracyasakuza ziburira abatuye Kiev kwitonda kuko ari guhwihwiswa igitero simusiga cy'ingabo z'Uburusiya mu murwa mukuru kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Ni mu gihe kandi mu majyepfo ya Lviv ivuye ku mupaka na Pologne, igisirikare cy'Uburusiya cyasandaje supply line zizanyuzwagamo intwaro zerekeje Kiev rwagati, icyakuye umutima NATO yose. Ariko kandi Perezida Vladimir Putin yongeye kwishimira ko Afurika imuri inyuma yicecekeye. Ikaze mwese ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano kuri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Turi ku munsi wa 79 w'intambara, ubaza umunsi ku munsi ibikorwa bya gisirikare bitangijwe n'Uburusiya ku butaka bw'iki gihugu. Mu masaha 4 ashize, ikigo cya leta ya Ukraine gishinzwe ubutasi kiryamiye amajanja y'uko Uburusiya burajugunya ibibombe rutura kuri uyu murwa mukuru w'iki gihugu Kiev, ari nacyo cyatumye brigade irinze amarembo yinjira muri wo yiriwe itanga intabaza ziburira abaturage gusubira kwisha munsi y'amazu. Ariko mu kinyamakuru gikomeye Belarus Partizan bo bavuze ko ari propaganda yazanywe n'abatasi b'igisirikare cy'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO kugira ngo bakomeze bahahamure Zelensky ushaka ko hasubukura ibiganiro bigamije amahoro hagati na Perezida Vladimir Putin. Cyakora cyo igisirikare cy'Uburusiya cyongeye kwitambika intwaro ziremereye zari mu nzira yo munsi y'ubutaka yanyuzwagamo. Izo ntwaro zinje nk'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Zelensky umaze iminsi atakambira ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Izi supply line z'izi ntwaro zasandajwe n'indege ya MiG-29 y'Uburusiya yitwawe na Captain Dmitry Vidovinka ku makuru yari yatanzwe n'abatasi b'Uburusiya bakorera mu gihugu cy'Ubudage, nk'uko Russia Today yabitangaje. Kandi ngo uyu mutego w'ingabo za Perezida Vladimir Putin wongeye kugabanya morali ya Perezida Zelensky wari wizeye izi ntwaro nk'umusada uhambaye wo kumufasha kwihagararaho imbere y'intare yakomeretse y'igisirikare cy'Uburusiya. Kuri Perezida Vladimir Putin kandi hari amakuru avuye i Moscow mu Burusiya ko hari ibinyamakuru byanditse bigaragaza ko nyakubahwa Putin akomeje kunezerwa n'ubutumwa bwa bimwe mu bihugu bya Afurika byamwijeje ko hari abacancuro bandi bashobora kwinjira mu ntambara ku ruhande rw'Uburusiya bavuye ku mugabane wirabura wa Afurika. Ibi ngo biravugwa mu gihe
bamwe mu basirikare bagera ku 1300 b'abarwanyi bavuye ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu gihugu cya Ethiopia kandi bakongera bakisuganya ku bandi bavuye muri Libya no mu bindi bihugu byo mu majyaruguru Afurika bashyigikiye uruhande rw'Uburusiya muri iyi ntambara yatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Byavuzwe ko igihugu cy'Uburusiya gishyigikiwe n'ibihugu byinshi ku mugabane wa Afurika, ahubwo ibihugu bikaba byanga gutanga amakuru atomeye kugira ngo bidakoma mu nkokora ubufasha buva mu burengerazuba bw'isi. Ibikorwa byacu bikomeje kugenda neza ku butaka bwa Ukraine mu bice byose byari ingenzi tugitangira iyo operation ku butaka bwa kiriya gihugu. Mariupol ho ingabo zacu zakoze ibikwiriye kandi byihuse. Donbass yose ubiratekanye nubwo tutarayisukuramo umwanda wabo mu burengerazuba bw'isi. Murabizi hashize igihe gito gishoboka mbivuze NATO ubu nicyo kibazo gisigaye ku butaka bwa Ukraine. Nabasabye kenshi kwirinda ubushotoranyi bwabo ku gisirikare cyacu cy'Uburusiya, ariko nyuma yo kohereza intwaro zitabarika muri Ukraine bakirengagiza ibyo tubasaba byose. Ubu tugiye gutangira ibikorwa bikomeye bihambaye bya gisirikare ku butaka bwa kiriya gihugu. Iri ni ijambo rya Perezida Vladimir Putin nyuma yuko amaze kumenya ko igisirikare cya NATO gikomeje gusatira kwataka igisirikare cy'Uburusiya kiri mu bikorwa bidasanzwe mu gace ko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ku rundi ruhande tukiri ku butaka bwa Ukraine, urubanza rw'umusirikare wa mbere w'Uburusiya ku cyaha cy'intambara rwatangiye. Umusirikare w'Uburusiya yitezwe kuburanishwa kuri wa gatanu aregwa kwica umuturage w'umusivile w'umunya-Ukraine udafite intwaro. Ni ikirego cya mbere kijyanywe mu rukiko ku cyaha cyo mu ntambara kuva Uburusiya bwatera Ukraine ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Sergeant Vadim Shiliman ashinjwa kurasa mu mutwe umugabo w'imyaka 62 y'amavuko mu idirishya ry'imodoka rifunguye mu cyaro cya Shupakilva mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine. Uyu musirikare w'Uburusiya ashobora gufungwa burundu hagendewe ku bihano biteganywa n'igice cyo mu mategeko mpanabyaha ya Ukraine kivuga ku mategeko n'imyitwarire agenga intambara. Ibiro ntaramakuru AFP bitangaza ko umwunganizi wo mu mategeko Viktor Ovzikov yavuze ko ibyo umukiriya we aregwa bikomeye, ariko ko icyemezo cya nyuma ku bimenyetso byakwemerwa muri iyi dosiye gifatwa n'urukiko rwo mu murwa mukuru Kiev muri iki gihugu cya Ukraine. Yavuze kandi ko we n'uwo yunganira mu mategeko batarafata icyemezo cy'uko aza gusubiza ku byo aregwa mu rukiko. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine Iliana Vinedikova byavuze ko birimo gusuzuma ibirego birenga 10,700 bishobora kuvamo ibyaha byo mu ntambara, birimo abakekwa baregwa 600 barimo abasirikare n'abategetsi b'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin. Mu yandi makuru akomeye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Liz Truss yavuze ko ibihano amahanga yafatiye Uburusiya bikwiye kuvanwaho gusa ari uko abasirikare babwo bose bamaze kuva ku butaka bwa Ukraine. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Liz yabwiye inama mu Budage y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu 7 bikize ku isi byo mu itsinda rya G7 ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin agomba gutsindwa bikamubuza kuzongera gushotorana. Yagize ati Putin arimo kwisuzuguza mu mahanga. Yongeyeho ko Putin agomba kubuzwa inyungu iyo ari yose yakura mu gitero yatangije ku butaka bwa Ukraine. Yanasabye kandi ko Ukraine irushaho guhabwa ibikoresho bya gisirikare bivuye mu muryango w'ubwirinzi bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwo OTAN cyangwa NATO. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri G7 kuri uyu wa gatanu barongera guhura na bagenzi babo bo muri Ukraine na Moldova. Igisirikare cy'Ubwongereza nicyo cyafashe umwanya wo kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Ukraine ku mirongo y'imbere y'urugamba bafatanije n'ubutasi bw'ingabo z'umuryango w'ubutabarana mu gisirikare NATO. Ariko kandi igisirikare cy'Uburusiya n'abarwanyi bavuye muri Belarus bafashe mpiri abasirikare batabarika mu gisirikare cya Ukraine